na ikereka ria gatatu na ria muthia na mwena uri ungi wa studio ndirakiona mwandiki witu wa mohoro megie mathako Ken Maina akihaririirie gutigira ati ni akorwo agitumenyithia mohoro megie mathako na mamwe mare gukorwo agitumenyithia ni ati assistant coach wa Kenya Harlequins Benjamin Ayimba augite muoroto wake munene ni kurikia namba 1 kana 2 ngucanio-ini ya Kenya Cup. Queens marogameire namba 3 na points 30, points 9 na no thutha wa aria matongoretie ligi-ini ino Cabras Sugar na points 4 iguru wa KCB. Ken Maina igira ni gukorwo gitumenyithia maya na mangi maingi. Iharo na kuonia timu Kenya ni ciikirite mukorete cigukorwo cigithaka thiini wa kiumia kana weekend ino thiini wa Kenya Rugby Women's 10 Women Aside Festival igakorwo igithakirwo kuria mwena wa Kenyatta University. Timu ici ni Impala Northern Suburb, Mwaba, Homeboys, Shamos, Komlas, Kisumu, Nakuru na Baraka Babes. Second leg igakorwo igithakirwo KCB Sports Club kuria mwena wa Ruaraka tariki 17 mweri twerekeirwo wa February. No third leg igakorwo igithakwo tariki 3 kuria kiaro gitagwo RFUEA Grounds. Kirafu gia Kakamega Homeboys githaka ngucanio cia Sport Pesa Kenya Premier League ni kireketie gutigithia wira coaches wake witagwo Paul Nkata hamwe na munini wake witagwo Hamza Kalanzi na muthaki ure munini muno wa kirafu gia Kakamega witagwo George Madela. Kenya International Alan Wanga hamwe na goalkeeper witagwo David Juma ni moko makioya ithenya ria aya eri mareketie gutigithio wira nginya ria uko ukimenyekana ukora kio ithenya ria hamwe na technical director witagwo Eliud Omukuya. Muthenya wira kirafu kia Manchester United ni kiraumire thutha na gukorwo ikirugamia kirafu kia Burnley na kuma draw ya boigire kwa igire kabira kathakiro kuria kiaro kitagwo Old Trafford na guguthi na mbere ikiongagirira kana gikiheaga coaches witagwo Legana Solskjaer kanya gukorwo unbeaten kuma hindi ya oire ithenya ria coaches witagwo Jose Mourinho Di Santos. Paul Pogba Labile arafungire kamiro 87 kwa mkwaju wa penalty nake Lindelof Victor arafungire kamiro 92. Ashley Barnes no arafungite boya bede kamiro 31 nake Chris Wood arafungire kamiro 81. Manchester United makoma gicirira kule mwena wa King Power Stadium kirafu yetagwa Leicester City no Burnley mathake na kirafu yetagwa Southampton. Pep Guardiola nake arakorwo akihotwo ni kirafu gitagwo Newcastle United na bao 1-0 kuria umuthe ko Liverpool ni ukwekendekithia uhotani magithaka na kirafu kia Leicester moko matigite kirafu kia Manchester City na points 7. Bournemouth moko magithaka na Chelsea, Southampton mathake na Crystal Palace, Liverpool mathake na Leicester, Tottenham Hotspur uria coaches wake witagwo Mauricio Pochettino augite ati ndakorwo agithama kirafu kia Tottenham Hotspur kuria koretwo ikuruhanio na mihuati ya gukorwo agithamira kirafu kia Manchester United moko magithaka na kirafu kitagwo Watford. Arsenal muthenya wa ira magithia na mbere kuririkana muthaki witagwo Salah uria ginyanagira gwa kaida akatararonekana kuma ora na ndege uria wari athamire kirafu kia Cardiff City. Marauma marahota Cardiff na boigire kwa Fulham, marahota Brighton na Albion boinya kwa igire Huddersfield, marahota ni Everton na boimwe kwa Nottingham Wolves, marahota West Ham na boida tu kwa Noti. Absolutely ruthless from Ashley Barnes. And how about this? Manchester United 0, Burnley 1. Unbelievably, Burnley are 2 goals to the good at Old Trafford. They're on course for their first win here since the 1960s. And they pulled one back. Well, he's missed a couple of penalties, Paul Pogba, but not this. And there's that lifeline for Manchester United. Heaton with the save. Lindelof with the follow-up. The flag is down. Manchester United are level. United 2 down, were dead and buried. Can they possibly get a winner? This ball to the back post. Sanchez. Burnley hearts are broken. No emotion from Solskjaer. It's almost as if he expects it. Na huni urakujira mweka wako wa kisporti Hwa-Ini wa Omothi nda utengerihio ni ngurani kama kawa Ken Maina almaarufu The Boxer ndakwendithirio tukumwega gikwira akili ni nywele kila siku tumia zako. Gatho cia mwanya Ken Maina ni undu wa gukorwo gitumenyithia riboti icio cia kucigie mathako na gukinyaniria na hau mwiroreri tugagucokeria gatho cia mwanya ni amu tugwikira gaturumo gikunjo giki gitu kia mohoro maya mathaa 1 no wana ciarikia kwigera thaa 3 ni tugukorwo turi haha niguo tukumenyithia maria marathie na mbere na kuhanika bururi-ini. Nie njitagwo WAHU wa KAMAU nake MUTAURI witu na njira ya CIIKO
etagwo Susan Kibe. Nani rĩtwa rĩakwa nĩ Mũirũrĩ JOHNMO. Tũcemanie wona ciehanda thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro ithaa-inĩ rĩu ndũkae gũthiĩ kũraya.